Ideju da prikupi informacije i opiše sva sela Dimitrovgradskog okruga dobio je, kako kaže, još kao učenik osnovne škole. Iz štampe je izašla njegova 23. knjiga Sveta Gora i Svetogorci između Slivnice i Lukavice. Reč je o najnovijoj monografiji istraživača hroničara Cvetka Ivanova. O Svetoj Gori, sadašnjoj mahali sela Lukavica, govori sam autor. Ne znam od kad odnosno ne znam do kad je bila mahala sela Slivnice. Nalazim različite podatke, ali znam da je Sveta Gora mahala sela Slivnice i njihovo groblje se nalazi u groblju, njihova grobnja mesta, u groblju sela Slivnice. Sada Slivnica je na jedno 50, i Slivnica i Sveta Gora su pored same granice, poslednje kuće možu nekih 100 metara do same granice, tako da Sveta Gora je deo u Srbiji, deo u Bugarskoj. S bugarske strane se nalazio neki manastir, gora, i koliko sam čuo neke priče da su tamo bile neki veliki stari dubovi i da su ta drva bila sveta i po tome i celo mesto dobilo ime Sveta Gora. Kako Ivanov kaže, čitaoce najviše interesuje genealogija, odnosno postanak i poreklo porodica, kao i fotografije tih istih porodica koje datiraju od davnina pa do sadašnjeg vremena. Počeo sam pogledati kako se rade monografije, pa onda mora da piše selo, imena mesta, legenda, pa školstvo, pa zdravstvo, pa privreda, poljoprivreda, anegdote. I onda sam ja samo inicijativu dodao genealogiju, odnosno porodična stabla, jer ljude poveće interesuju, više interesuju ta porodična stabla i slike koje se nalaze, nego istorija. Neki pogledaju, neko to i ne pročitao, ali i onda, pošto sam vidio se više interesuju ljudi kako je bilo selo, ja sam uvek već u novim knjigama sam izdvojio jedno posebno poglavlje, to su demografske i administrativno-teritorijalne podele, tako da ljudi na sažeto možda vide od kad se pominje selo, jer uglavnom sva naša sela se pominju u turskom periodu, ne samo naša sadašnja sela, već 20-ak naselja se pominju koji sada ne postoje. Ono po čemu se ova knjiga razlikuje od prethodnih je da su novac za njeno štampanje prikupili meštani sela Lukavica. Nema nikakve sponzorstvo od ministarstva, oni su to skupili, jer se posebno zahvalio Goranu Gogovu iz Beograda, koji je dao više od polovine novca za to, zatim svi drugi tu piše, a nije mala cela stranica sponzori. Koliko je mogo, 3, 5, 10 hiljade, koliko svi su dali. Knjigu je izdala Narodna biblioteka Detko Petrov u ediciji Rodni kraj. Promocija knjige biće održana 20. aprila u holu Narodne biblioteke.